nama. Da. Čiji ste autor koji, evo, knjiga je tu sa nama u studiju. Da, gledajte, pa ovo je, malo smo ušli u nepoznate vode, ne mislim naučno, nego mislim po stilu pisanja. Profesor Primorac, moja malenkost, profesor Samed Mesihović i ja smo na neki način jedan fini zahtjev i jedan prijedlog i projekta kolega iz Mladinske knjige, posebno gospodina Adana Čatovića. Ne samo da smo napisali knjigu, nego čak je bila opcija hajte za određeni broj ljudi koji bude kupio tu knjigu možda da se uradi genetička analiza pa da pokušamo realizirati neke genetičke studije na osnovu tih. Što je revolucionarno. DNK testovi su suštinski nešto što je vrlo popularno u svijetu u ovom trenutku. Kao novogodišnji poklon, recimo. Pa otprilike tako su išli, da. Da, u Sjedinjenim Američkim Državama nekoliko miliona DNK testova je poklonjeno, kupljeno u prošloj godini. Znate što, samo jedna mala stvar koju smo mi to uradili, ponekada kada čitate te DNK testove, vidite dobre rezultate, vidite malo interpretacije s kojima se mi naučnici neće da ne slažemo, nego bi mi bili oprezniji u nekim stvarima. Zato što potrudili smo se da na naučno-popularan način približimo genetiku, genetička istraživanja široj priči, ali između ostaloga da kažemo otprilike da ne idemo u normalno, definitivno špekulacije, tumačenja rezultata, nego ono gdje mi kao naučnici sada vidimo dokle se dobacilo i šta dalje treba da se uradi. Znači, on nije nikakva kruna i reći poslije ovoga nema ništa da pače. Jednostavno podvlačimo liniju nekih 10 godina istraživanja, osvrćemo se, pa znate kako, imate neki 6 poglavlja, u jednom poglavlju čak objašnjavamo i šta je evolucija i šta je sve ostalo. Jednostavno osvrćemo se i približavamo jednom običnom čitatelju šta može očekivati stvarno od ovakvog tipa genetičkih analiza i malo pričamo o genetičkom blagu Bosne i Hercegovine i u biti to je to. I govori se, ono što se kaže kad se zaviri u zečju rupu, pošto kod nas u zemlji je uvijek bilo porijeklo stara ova familija, sa tradicijom, sa istorijom, suštinski, toliko je misteriozno istorijski i naše porijeklo i sve ono i sva kretanja u istorijskom smislu ljudi na ovim prostorima, da je to bosanski gospodar prstenova, bosanski Harry Potter na neki način, koji nas treba malo zanimati više. Bilo bi to lijepo, hvala velika, uporediti ovu knjigu sa tim knjigama, to bi bilo sa toliko. Dobro, stavljamo u kontekst našeg vremena i onog što jesmo. A gledajte, znate, pojam stara je relativan u Bosni i Hercegovini. Posebno kada kažete stara, ja uvijek sjetim na Dravsta, kažem da smo stara sarajevska porodica, ovdje smo 70-ti neki. Poenta je da u tome da genetička analiza, genetička mutacija o kojima mi pričamo i koje analiziramo su desile se prije nekih 2 do 20.000 godina. 2 do 20.000 godina, znači, kad kažem 2, mislim 2.000 godina. I onda bi jako teško bilo to povezati sa nečim modernim što sad postoji kao što su nacije. Mi govorimo o populacijama, govorimo o nekom genetičkom diverzitetu. Evo jedan banalan primjer, jednu recimo haplogrupu koja je klasična germanska ili normanska. I sad je vidite kod nekoga u Bosni i Hercegovini. I sad imate opciju da mu kažete super, to je haplogrupa koja je karakteristična za to, nastala prije 20.000 godina tu. I onda kaže neko, ja sam došao sa Germanima, Avarima. Taj dio vam mi ne možemo za sada reći, osim ako nemate neke druge dodatne podatke. Može se desilo da je neki u sredinom 40. i 50. godina prošloga stoljeća neko iz Njemačke boravi ovdje, ostaje svoj genetički materijal. Krajnji zaključak je vrlo jednostavno. Bosansko-hercegovačka populacija ima divni genetički diverzitet, mi smo jedna genetička raskrsnica. Za jednom relativno malo područje imamo relativno velik genetički diverzitet i baš ono što očekujemo za jedan prostor preko kojeg su prolazile populacije proteklih 10.000 godina i svako od njih ostaje svoj genetički materijal i to sve imate zapisano u svakoj vašoj ćeliji i moje ćeliji. To je zaista predivno i ono što je jako bitno, pogotovo u kontekstu današnje države koju naseljavamo, jeste da je to odgovor na neko prosto i nekonzistentno, u stvari nedovoljno suštinsko brojanje krvnih zrnaca koje u nekim momentima suludo ko čije krvi više ima na ovim prostorima, ili u Srbiji imaju više turske krvi ili u Bosni i Hercegovini galske. To je nekako odgovor na mnoga
mnoga pitanja. Mi bježimo od takvih konotacija. Ja se dobro sjećam svoj prvi predavanje 2005. godine kada je vezano za jednu haplogrupu. Bilo bi dobro da svi malo više bježimo od takvih konotacija. Pa gledajte, moje kao znanstveniku da kažem šta ja kao znanstvenik mislim i na osnovu podataka i na osnovu tih podataka da iznesem neke zaključke, predikcije i tako dalje. I nije ništa tragično ako vas neko za 5-6 godina novim znanstvenim istraživanjem ili dopuni, ili dokaže, ili da neko drugačije mišljenje. To je ljepota nauke. Upravo tako. Nauka je brojanje od 1 do 10. Nikad nećete izbrojati uzivši obzir sve varijante. Uvijek imate neku novu decimalu. Ja se dobro sjećam 2005. godine kada smo profesor Primorac i ja objavili prva istraživanja iz ove oblasti, pa čak i malo ranije odjednom se počelo pričati o nekim iranskim porijeklima hrvatskih populacija, pa onda o nekim genetičkim diverzitetima, ko je bliži, ko je stariji. To genetika ne odgovara. Vi imate sada veliki broj projekata, takozvani srpski genetički, hrvatski, bošnjački genetički, takozvani, tako se zovu projekti. I to vode entuzijasti. I sad, znate, mnogi naučnici bi napali te projekte, ja ih ne napadam. Oni su zanimljivi, oni su dobri. Oni rade neke analize, oni možda čak i malo prehrabro donose neke zaključke koje mi kao naučnici ne možemo da vidimo iz naučnih rezultata. Ali ponekada i te predikcije, nekada te informacije mogu fino da se iskoriste. Ono što je bitno u nauci jeste da svaki put kada napišete knjigu, napišete nešto, bazirate se isključivo na naučnim rezultatima. Vi kada počinjete neku naučnu studiju, vi nemate nijet da nešto dokažete, već imate želju i hipotezu da nešto ispitate. Nerijetko, a poprilično je često vam se desi da imate jednu polaznu hipotezu koja nakon nekog znanstvenog istraživanja se ispostavi totalno pogrešna. Da, i padne. A to za naučnike je super, jer pazite, za nas kad potvrdite hipotezu, to je dobar rezultat, kada opovrgnete hipotezu, to je još bolji rezultat, jer je to znanstvena činjenica. Toliko je nauke koje tek treba bude istraženo i koje tek treba donese nove zaključke, nove predikcije, kako vi to kažete. Preci u nama genetičko blago Bosne i Hercegovine uz DNK test. Da znate odakle ste. Pa znate, tu smo, evo, za kraj neki, malo smo se iznenadili koliko nam je ljudi i prišlo i onda smo, sad imamo čak povelik broj tih genetičke analiza, pa s nekim genetičkim analizama malo isporučuje kolege iz Manskih knjiga, njima malo kasnije počnemo, pa oni pošalju to malo kasnije. I onda nas je ovo iniciralo, evo, jučer sam baš razgovarao sa ljudima iz Manskih knjiga, oni su rekli, nas sada zanima, pošto su vidjeli prilikom čitanja knjige da je bilo puno pitanja vezano za evoluciju, kreaciju i tako dalje, poglavlje upravo tu. Sada smo možda to čak jako blizu da u narednih godinu dana napišemo jednu sličnu knjigu upravo onome što jeste, a što nije evolucija. Tako da, fino je to. To je jedan naučno popularni projekat koji bi trebao da bude upravo tako kako jeste. Damire, hvala lijepo. Hvala vama, Damire. Preci u nama, pročitajte obavezno, poštovani gledalci, čitajte o genetičkom blagu Bosne i Hercegovine. Sa nama je bio naš host Damir Marjanović.